eshoncho chihoahibwe na Ruhanga umepewa ili ifaidishie watu wengine, okakihebwa kugira ngo abandi bakiganyibwemo. Jambo lingine, karama iliyo ndani yako na Mungu, kandi ekindi kigambo eshoncho Ruhanga kiyo muliwe, ile karama iliyo ndani yako ni ya Mungu. ekyo shoncho ne kya Ruhanga, usikubali ikufe. otakayikiriza ngo kife. Sasa ikikufa kyafa utakuwa umeomba na sisi tumeomba na Mungu ameomba. Uraba wafegwa nito twafegwa na Ruhanga witu na wara. Sasa Mungu alijua kama karama inaweza kufa. Kandi Ruhanga witu akabana ngo echoncho nikibasa kufa. Ndio akasema chochea karama ya Mungu. Yagamba kandi yimusa echoncho cha Ruhanga ili ndani yako kibyo muliwe. Kisha habaki uwekewe mikono. Hati waeza kuchimusa otebenga. Amen. Amen. Kwa nini Bwana aseme hivi? Habaki Ruhanga yagamba echo. Lengo ya karama, ekigendererwa cy'ekichoncho, objective ya zawadi ya Mungu ndani, ekigendererwa cy'ekichoncho cya Ruhanga muliwe, ina mambo ifuatayo. hariho ebigendererwaho. Ya kwanza, 1, ilete Mungu faida. Ruhanga akiganyibwemo. Italetea Mungu faida wapi? Ruhanga